Hi everybody. Kit lens ko body matra kinnu pani super excited. So you don't have to take the tripod out all. Hi everybody, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. In today's video, I'm going to unbox my new camera and a lens that I got for myself. As you can tell by the title, I bought a new camera and a camera lens for my YouTube video. If you are here from a very long time, then you know I used to film on a very professional looking setup because my brother is a professional videographer and he has everything that's needed to film a professional video, professional content. And since I'm married now, we live in a different house. Unfortunately, we have to live in a different house. Malai चाहिँ त्यो every time the camera लिउ फेरि छोड गर्न चाहिँ एकदमै प्रब्लम भयो. So I wanted to buy myself a good camera that I can film professional looking videos. Being very honest, I missed मेरो professional looking content. I missed मेरो old contents. I used to film a lot on मेरो phone, or I also bought Osmo Pocket 3 अलिकति 2-3 महिना अगाडि. But the professional video जुन makeup tutorials or especially खिच्दाखेरि जुन हुन्थ्यो with that blurry background, मलाई चाहिँ त्यो चाहिरहेको थियो, and Osmo definitely cannot do that. So मैले चाहिँ I've decided म एउटा क्यामेरा किन्छु, I'll invest in this camera भनेर I bought Sony ZV-E10 Mark II. This is the new launch. Sony को E10 पहिले थियो. This is the Mark II. Super excited to unbox this. Let's get started. This came in a little box like this. त्यसपछि माथि चाहिँ few notes हरु छ. First we have, let's open the camera. See यो के हो यसको कार्डहरु होला. यस्तो पेपर ब्यागमा आउँदो रहेछ. This is the camera, super cute, very lightweight. यसको body चाहिँ प्लास्टिकी नै छ, त्यही भएर नि अलिकति lightweight नै छ. I've done my research. I took almost कति days researching on which camera to buy. I wanted to invest अलिकति sturdy खालको, so that long run एक वर्षमै फेरि अर्को किन्नु नपरोस्. So the long run लाई हुने खालको camera, I wanted to invest in that. I did मेरो research अनि Alpha Sony A6400 6700 र योमा चाहिँ एकदमै धेरै कन्फ्युजन थियो. क्लिप मन परेन कि 6400 को चाहिँ त्यो माथि आउने रहेछ अनि it's so hard, handy पनि लागेन. Super handy for creators भन्ने रहेछ. So I decided to buy this one, and this is the kit lens. को body मात्र किन्नु पनि मिल्छ अनि lens if you don't want the kit lens छुट्टै body मात्र किनेर अर्को lens राख्न पनि मिल्छ. but यो चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि सानो लेन्स पनि निडेड हुन्छ र किट सेटमा किन्दाखेरि चाहिँ किट लेन्स चाहिँ सस्तो पर्यो, नत्र छुट्टा-छुट्टी किन्नु पर्यो भने चाहिँ किट लेन्स चाहिँ अलिकति महँगो छ. अनि यसमा अरु के आउँछ आई थिंक यो हुनै होला. यो चाहिँ यसको माथिको यहाँबाट यसको माइक हो, अडियो. सो यसलाई अलिकति रिड्युस होस् भनेर मेरो पहिलाको क्यामेरामा पनि यो थियो, सोनीको नै सोल्ड. मेरो सोनी ZV-1 थियो. इट वाज सुपर सानो क्यूट थियो, भ्लगिङ क्यामेराको लागि चाहिँ राम्रो. बट भने नि त्यो लङ टाइमसम्म फिल्म गर्नुपर्नेको लागि चाहिँ त्यो अलिकति कम्फर्टेबल थिएन, अन्त त्यो लेन्स निकाल्न मिल्ने खालको थिएन कि. एन्ड आई अल्सो बट सिग्मा 16mm f1.4. यो चाहिँ मलाई दिस इज गन गिभ द्याट बटरी लुकिङ भेरी सफ्ट. जस्ट गन इरिटेट लाग्छ भने just going to remove the light. Okay, so bought the Sigma 16mm f1.4. यो चाहिँ it's for that blurry looking background. अलिकति wide angle पनि हुन्छ यसको. अनि again I did my research and me and my brother did our research. मलाई कस्तो खालको content quality चाहिरहेको छ भनेर. अनि I searched a lot on YouTube. I so many videos, like literally past कति दिनबाट चाहिँ म यति रेस्टलेस भइरहेको थिएँ नि. इट्स नट लाइक युआर नट 16 year old एनिमोर एन्ड इट्स अ बिग अमाउन्ट. अनि केही कुरा किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक यु हेभ टु डु यर रिसर्च. भर्खरै किन्यो अनि भर्खर रिग्रेट नहोस्. सो आई हेभ डन माई रिसर्च. अनि लाइक राति सुत्दाखेरि पनि मेरो माइन्ड कन्सटेन्टली चलिरहेको जस्तो फिल भइरहेको थियो कि मलाई.
के किन्ने के गर्ने भइरहेको थियो सो मैले कति भिडियोजहरू हेरेँ एभ्रीबडी सजेस्टेड फर द्याट अलिकति वाइड एङ्गल र पछाडिको ब्लरी लुकको लागि चाहिँ एभ्रीबडी सजेस्टेड द सिग्मा 16mm f1.4 यसमा चाहिँ एउटा डाउन साइड भनेको यो जुम लेन्स चाहिँ होइन दिस इज जस्ट गन गिभ यु द्याट ब्लरी ब्याकग्राउन्ड र अलिकति वाइड एङ्गल आई विल अल्सो सो यु द क्लिप्स मेरो किट लेन्स र सिग्मा 16 को क्लिप्सहरू पनि म राखिदिन्छु The camera, this is the kit lens I'm filming with. Zoom पनि हुन्छ. And this is the built-in mic as well. कस्तो छ quality. त्यसपछि another thing that I really liked about this camera is यो horizontal भयो for YouTube हैन अनि यसलाई यसरी खिच्यो भने vertical भइहाल्यो for Instagram को लागि पनि. That's nice. अब that change गर्नु परेन. Filming with my new camera. Let me know what do you guys think about the new quality. चार्जरहरू आउँदो रहेछ यु विल ह्याभ टु बाई अ सेपरेट चार्जर भोलि गएर चाहिँ म चार्जर एन्ड एक्स्ट्रा ब्याट्री लिएर आउँछु and one memory card. So I'll just close out today's video. You can expect more videos now. Stay around, subscribe if you haven't already. Super excited to travel with this camera, film a lot and lots of content for you guys. I'll see you guys in my next video. Bye.